ntama wiriwe mwiriwe neza mushakamba. yego ni amahoro rwose. Tariki ya 28 ngo yabaye amateka. Nta mateka ino tariki rero byo. Yabaye n'udushya twinshi. Abonye Wiringoma bamubwira ati kwikiri. ngo akazina bamuhaye ngo ni afande kwikiri. Kumbe baba Sadeke nabo barabirebaga. Barasekeje. No. Uwo akazina ka afande kwikiri. Rwose. Iyi Sadeke nubwo ari mu bwihisho nayo yarabirebaga. Baba babireba bariya se. Narenze ko utabibonye. Nabibonye kwikiri bahana inzuzanyo bakunze kwita ngo ni big up. Ni ibintu navuga by'ibitangaza by'amateka. Wenda badukurikiye babyumve turi kuvuga ku mukuru wa Sadeke na M20. Bahuye barasana. Noneho umwe akubita undi. Bumvanye imitsi. Amuzingira ahantu yajya ajya gusohoka yajya no kwihagarika agasaba uruhushya nk'umunyeshuri mu ishuri. None bahuye baganira banasangiye wabonye batambutse basangiye. Ubona bishimiye bamerewe neza rwose baganira. Ariko buriya abasirikare bagira umuco mwiza cyane nk'undi. Abasirikare ibibazo bari bafitanye birangiye baba bavandimwe. Nyuma yo kurasana ibindi birakomeza. Twizere ko bwa bugambanyi bwabo bwarangiriye hariya. Rega ubugambanyi ntabwo ari hariya buturuka. Ubugambanyi buturuka ahandi. Yego. Mu mitwe y'abayobozi. Turuka ku bantu nk'abara amafoza agiye babarira bivuge. Oya ntango kubivuga nta kibazo kirimo kuko iyo umuntu yagaragaje ko ari umwanzi w'abantu ntabwo kumuvuga umushinja ibyaha. Turuka ku bantu nk'abara amafoza. Na baneva. Na bakikwete. Na bababirigi babandi. Ubundi umubirigi niwe mucurabwenge wabyo. Noneho rero ubwo bariya bakabwirwa ngo nimujye gukora ibi naho ubundi nta biryabo. Umuntu yabwiye ngo yego ngo baje yego bazanwe na FARDC ngo barase mu 23 ngo none bacyuwe ku mahoro na M23 cyane. Nukuvuga yabahaye isomo ry'amahoro. Yego. Kubwanjye iyo mba ndi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Yego. Nari kohereza amafoza nti milisiya ni bande. Wari kohereza amafoza. Akamesaje mubaza ati hajya ba milisiya ni bande. Ariko mushakamba ubu nari ngiye kukubaza nti habayeho urugendo bise ngo ni ntuza walk of the shame. Urugendo rw'ikimwaro. Yego. Urundi rwo ruzaba uruhe? Iyi nama urundi rugendo kuko iriya nama irategura urugendo. Byose igisubizo ni kimwe. Yego. Inama n'umusangiro yari inama yo gusaba imbabazi. Yego. Ni musangiro wo gusaba imbabazi. Yego. Rero urugendo. Yego. Ruzaba rwitwa ndabubashye. Azaba urugendo rwa ndabubashye ndabemeye murakazi. Ndabubashye mbakuri ingofero. Cyakoze umunyarwanda yaciye umugani neza. Yego. Ngo akagabo gahimba kandi katarangwa. Yego. Arongera ati uguhiga ubutwari muratabara. Cyane rwose. None niko byagenze neza. Cyane. Ubundi njyewe niba ari ikintu kavuge ngo cyanandenze. Yego. Njya nshobora guhishira amarangamutima. Yego. Kubona abajenerali. Yego.
abajenerali b'ibihugu bya SADC baje bicaye igoma. harimo uwitwa ni nawe mukuru wa SADC w'umujenerali witwa Nibarira kanze ndebe izina rye wo muri Afurika y'Epfo, niba atari wo muri Afurika y'Epfo no muri Ngira nkurebere yitwa nde? niba ngo ari yitwa ni kanze nanjye ndahita ndibona hano imbere. Reka nkurebere ngira ndabafite. Rozdani Mapwanya? Uyu nguyu ni wa South Africa, ya South Africa. Yitwa Ruzani Mapwanya. Uyu niwe wari umuyobozi w'ubutumwa bwa SADC. Yaragiye no kwihisha Kinshasa. Yego. Buriya ntiyabaga hari yigoma. Yego. Ariko bahagurutse bose n'imizi n'imiganda mu izina rya SADC. Yego. Itangazo risohoka ririho logo ebyiri, logo ya SADC niya AFC. None bagiye kuza inyandiko izabikwa mu buyobozi bw'ingabo za Afurika y'Epfo za SADC yose. Umva muri Tanzania mu buyobozi igiye ko iriyo. Yego. Tanzania yo ni akarusho kuko n'amafoto ya General Makenga ari kumwe n'uyu mugabo wo muri Tanzania. Bari hamwe? Niwe wahagarariye ubutumwa. Uyu ni wo muri Tanzania? Ya ni fomu ni ya muri Tanzania. Noneho iki uyu bahererekanije impapuro. Yego. Icyo nakwita niba ndacyita igitangaza kindi kirimo. Kandore. N'uyu. Iyo myambaro ni ya Tanzania. Kurareba uriya musore uhagaze hirya w'umu escort. General Sultan Makenga. Ntabwo bahabura. Uriya musore rwose. Urabona se hari ibindi bintu byo kureba cyangwa se byo kwitaho. Ariko mushakamba. Hari ifoto bafotoreye ku ibaraza ry'inzu. Bari kurya? Oya. Bose. Iyo ntabwo ndayibona. Ntabwo urayibona? Ntirangira ahubwo urayimba. Kanze nyishake rwose. Irumva muri ibintu byajemo amafoto. Dukomeze nyishake ndayibona ndayiguha. Niyo umuntu yemeye kuzi wawe. Niko bigenda. Ubu ni ifoto y'urwibutso. Wayibonye? Wayimpaye kuri ya telefone yindi. Kanyiguhe rwose. Kuri namba yindi. Kanyiguhe. Aha rwose sinzi niba hari utazongera kubahiriza Salama. Yakugezeho? Ndayibonye raje. Uriya general wo muri Tanzania. Urabona umunyafurika y'Epfo ko mbona gifite ubwoba. Yarabufite byo arakanuye. Umujyi ari kureba yifashe nk'umusivili. Ariko wagira ngo yagize ubwoba bwa general Byamungu. Agomba kubatinya rega imiriro bamukubise irarebe. Niwe ndeba bahuje amaso cyangwa bahati guverineri. Hasi. Wabonye? Uranyumva? Telefone yarivuyemo n'ubwo turabibuze kuhakata, yarivuyemo akagahungu kaba kabivanze inuze guteka kavamo gacomoka. Umuyobozi w'intare za Sarambura mubona ute? Abarusha uburebure. Araberewe cyane. Amara izina riranditswe nubwo bigize ibiki bavuze nabi bagize gute. Uyu wambaye ingofero ijya kuba umukara ninde ari hirya y'uwambaye civile. Bariya ni Abatanzania nibo bambara ingofero zijya kuba umukara. Ariko uriya urabona atari umuntu nawe ni umunyafurika y'Epfo. Uyu si we wa wundi. Urabona hari
babiri b'abajenerali bari kumwe na generali Makenga. Yego. Hakaba uriya niwe wayoboraga iriya samedi Mushakamba. Uyu asa n'uwari ushinzwe operasiyo, ariko samedi umuyobozi w'ubutumwa mukuru agomba kuba ari generali majoro. Uyu nguyu wifashe washyize amaboko kunda w'ingofero ijya gutukura. Yego, wo muri Afurika y'Epfo, niwe Makwanya, niba ari Makwanya. Ariko harimo umusaza, reba inyuma. Ntabwo baburamo. Reba nk'inyuma ya General Sultan Makenga, inyuma. Ntagaragara neza. Umusaza cyane uriya mugabo. Ikintu bivuze rero kuba abajenerali bahaguruka baje kureba generali Makenga na generali Byamungu. Yego. Igisirikare ni iki kibereye Kongo, abariya bandi aba bajenerali ntabwo baraterana ngo bajye Kinshasa. Ariko uyu muhango waba FRDC ziri bari mu bishokoroza. Ahubwo se barajya mu myigaragambyo, ambasade z'ibi bihugu barazimenagura. Uyu muhango wa FRDC zirahagana ubusa turabyita mu bishokoro. Iyo bishanga hasi mu bikeri bitogotse. Zirepfo ya warikare. Higiyo kure. Mbese Mushakamba je ibingibi ibintu nk'ibyo Tshisekedi abibonye yumva ameze. Ibyo yashakaga se? Nje nyibibona nicyo kibazo cya mbere nibaje. Hano ni mu gihugu yita ko ari iki. Yego. Umunyamakuru w'umufaransa yigeze kumubaza ngo est-ce que tu es vraiment président? Undi ati oui, je suis président. Ese mu by'ukuri uri président? Ati ndi président. Ati tu es président à quel pourcentage? Ese uri président ku ijanisha rya kangahe? Yego. Ariyumvira ati 100%. Nari kumubaza iyo mbo yaba ari ngewe umunyamakuru uri kumubaza. Yego. Nari kongera nti Bertrand Bisimwa we ni iki mu gihugu cyawe? Cyangwa Corneille naje kabiki. Yego. Ngira ngo ni ibintu bifite ikintu bisobanuye gikomeye. Aba bajenerali barigera bateranira Kinshasa. Ariko bateraniye Goma imbere ya AFC. Nta masezerano Kinshasa iragirana na SADC, ariko hano birabaye. Biragaragara ko ukurikije ukuntu nta muntu w'Kinshasa waje, biragaragara ko za mpapuro zoherezwaga ngo barebe ko baburizamo uyu mugambi. Yego. Ariko Afurika y'Epfo iti ibifaru byacu ntitwabihara. Yego. Tanzania isi natwe nuko. Yego. Biza kurangira babwiye Kisekedi bati arega nta kiri cyo. Yego. Ati reka tujye kureba abagabo bakurusha ubutwari. Yego. Yego. Ahubwo dushobora kuzabona, nizere ko barajya no kwicara bakabwira M23 bati mudutoreza abantu mwuka byaramwe mwaturushije igisirikare. Bazajya bajya kwigira hariya. Bajyane Rumangabo. Yego. Bishyure M23 wibatoze bagirane imikoranire amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare. Niko bimeze. Bitanga isura ki ariko hari ibintu ndi kwibuka nkaseka. Ubuyobozi wa SADC yaravuze. Yego. Ngo ntibajya batsindwa, nta butumwa na buke bajya batsindwamo. Ariko nari umugabo ntihabwa intebe. Ntihabwa intebe pe. Ushobora kuba utarigeze utsindwa ariko ku nshuro runaka ugatsindwa. Bibaho. Nta uraka inkovu z'imiringa. Njye navuga ngo nutubahaga intare za Sarambwe. Yego. Kuva uyu munsi azubahe cyane. Niba ibihugu 16 bishobora guterana bikaza kureba abantu bitwa ko ari inyeshyamba. Yego. Kavuga bati icyo murwanira twarakimenye, mutubabarire ko twabarwanyije. Yego. None mudufashe tugirana amasezerano y'amahoro. Ubundi twigire iwacu, twigire kwirinda. Ubundi twigire iwacu. Yego.
biba bifite ikintu bisobanuye. yego yego ubutumwa wowe ubibonamo ku ruhande rwa muri rusange? ubutumwa mbibonamo cyane uwo bwandikiwe ibi ndabona ari ivanjiri yandikiwe Kisekedi. Yego. Ibi ni ibyereka Kisekedi ko yarushijwe imbaraga byarangiye. Ibyo arwana nabyo, ibyo yirukamo mu mahanga, saza imigeri akora Rukoko bane yigeze avuga ngo aretse politike, ngo arambiwe gukora ngo politike nk'ikinyogote. Undi nawe akora politike nk'ikinyogote. Yego. Ibintu byo gukora politike nk'ikinyogote ashatse yabireka. Ubu ni ubutumwa kubona abantu baza kureba undi muntu mu gihugu yitwa ko ayoboye, bakaza kumupfukamira no kumusaba imbabazi kugira ngo bahikure, ari we wabazanye. Ari we wabazanye kuko burya ngo umuheto woshya umwambi bitazajyana. Yaraboheje barangije bafatirwa hariya Mushakamba, bananirwa ubwikura nubwo bazanye ibikoresho bihambaye iki byose n'iterabwoba naryo barishyizeho, ariko byose biripfabusa. Dore banyuze imishyikirano. Ubundi butumwa rero burimo, yego, ubundi butumwa burimo ni uko ibiganiro ari byo birangiza ibibazo cyane rwose, kuko aba bagabo barahanyanyaje, amafoza aratukana, agira gute, bibura wayo, ariko noneho baricaye baraganiriye, bageze ku mwanzuro muzima. Umunyafurika y'Epfo agiye gutaha iwabo, Umutanzaniya ataha iwabo, Marawi ataha iwabo, igende yibereho ku mahoro. Yego. None bwana Sentama, ariko ubundi butumwa burimo bwihishe. Yego. Hari Afurika y'Epfo ubona bagiye gutaha, hari abo basize hariya bafumbiye Kongo. Yego. N'abandi numva ikibi bivuze ni uko mbere yo kujya mu butumwa nka buriya bubogamye, umuntu ubigenera akwiye kujya abanza agatekereza neza, agashyira ku munzani akareba, atiriwe aroha ubuzima bwa bene gihugu. Ni uko bimeze. Yego. Ndaza kugusaba wenda akantu gatoya, ni utubazo tubiri nsigaranye. Yego. Ari General Makenga. Yego. Aba bandi b'Kinshasa nabo bambaye amapeti y'amagenerali. Yego. Umugabo w'ingabo za Kongo ninde? Mushakamba. Uze ko urubanza rwica. Yego. Ubu ngubu nakubwira ngo ninde? N'uwasinye amasezerano. N'uwaganwe n'abagenerali barenga 3. Ibihugu bingahe bajyaga bajya gusabamo ingabo bikaba byaje bakicara bakaganira bakagira icyo bumvikana. Wongereho ko ejo Kongo Mushakamba nanjye nkubaza. Uretse gatoya. Wongereho ko ejo Kongo, yego, yari irimo gusaba Afurika y'Epfo kuyitoza. Yego. None ariko bajya kure, batorejwe hari baje Cyanzu na Runyoni n'inyongera na he. Bagende Makenga batoze. Nako ni General Yusufu Mboneza niwe ushinzwe gutoza. Warumbwiye ngo mbaze niba urambaza mbere yuko nkubaza ikibazo gisigaye. Ikibazo mubaza ni iki ngiki kandi kiroroshye. Hariya hari General Chiko Chitambu wabonyemo. Yahatunguka se? Hari Mayanga wabonyemo. So wazana twadutuza twa Mayanga koko. None se urumva rero General urumva wari we hariya. Yego. Ikibazo cyanjye rero. Yego. Urabwira iki cyangwa bitanga ubutumwa ki kuri wa munyekongo wigaragambya, we ndahera kuyigaragambije ubwo Sadek ubwo birukanaga Yase, wigaragambije ngo Yasiragambana, Sadek yaza akabyina,
yego umuturage ujya kuri Twitter umuntu wese uhuye na M23 akamwita umugambanyi, uribuka ko bari bagiye gusenya za katedrale na za kiliziya Kinshasa ngo zaje kuganiriza AFC M23. yego amambasade arameneka iyo umuntu yanditse kuri Twitter. Uribuka ejo bundi nuza yaranditse ambasade y'Ubufaransa barayisenye ngo kubera ibyo general nuza yanditse general wa Uganda Muhozi. yego uyu muturage uramubwira iki w'umunyekongo ukiri muri uwo mwijima? jewe icyo namubwira burya Mushakamba niyo ushaka gukeza umuntu w'umugabo ceza umugabo uzakugeza mu bandi. Yego iki gitaramo cyabereye Goma ko kitabereye Kinshasa urumva ubwo ngubwo umuturage we ntareba. Umuturage niyumve ijwi rimubwira, niyumve ko yego imvugo y'amahoro impinduramatwara ngira ngo y'abakongomani kwinangira ntabwo ari byo, kandi ikindi ingabo zirwana zisubira inyuma aho bahinduye ngira ngo n'abaturage bamwe basigaye babyivugira. njye numva rero umuturage wa Kongo inama namuha mbere na mbere iriya myigaragambyo bajya bakora yewe ntabwo njya nyemera. yego kuko nta na rimwe bakoze imyigaragambyo ngo igire icyo Mushaka. kandi iriya myigaragambyo ya Kongo Mushakamba ntabwo ari n'impimbana rega zidafite icyo yigaragambiriza. niba ubyibuka ni intwaro bakoresha cya gihe witwaga niba Rufazadi oya ntara Rufazadi uwamubanjirije wari uhagarariye yase. yego ndamubona. Kisekedi yaramubwiye ngo nimutarwanye M23 abaturage barabarwanya mwebwe. yego ubu cyabajya mu myigaragambyo. yego nkumva ni imyigaragambyo ya leta aho kuba imyigaragambyo y'abaturage. yego kimwe mu bintu nakongeraho rero tugasoza ingingo yego ni kimwe pe. yego nizere ko wazarendo yego n'umu FRDC ukomeje kugendera mu kigare ajya mu ntambara atazi za Kisekedi zidafite igisobanuro. yego abonye ko M23 FC irwanira ukuri na bya bihugu byari byashyigikiye Kisekedi bimuvuyeho bikajya gucira bugufi no gusaba imbabazi M23. yego ubwo rero ni reporting hakiri kare bigishoboka atazangara muri ayo mashyamba ya Warikara Karindago yo yagakwiye kuza yunga n'ingabo nzima zikamutoza ikinyabupfura zikamutoza kurwana kinyamwuga ejo nawe akazubaka igihugu. yego harimo rero ukivuga kuri iriya myigaragambyo bariho mpera nanjye ndanisha aho ngaho. iriya myigaragambyo nta kikemura. yego iriya myigaragambyo nayanze ndi umunyeshuri hari igitabo. ndabyibuka rimwe hari mu mwaka wa 19. yego twarimo tumanuka twari mu myigaragambyo biri bibona Kongo natwe twayijyagamo turi abanyeshuri, ariko uwo munsi nibwo nabiretse. twaramanutse tumanuka hari umuhanda wenda ku bazi Bukavu. yego hari umuhanda uva ngiye nigiraga ku ishuri ryitwa Isteme. Isteme ni ruguru ni ruguru ku musozi rwose. tumanuka twari abanyeshuri benshi. twarabanje turamanuka abasirikare baza kudutangira bafata bagenzi bacu bagera muri barindwi. natwe dufatamo abasirikare bagera muri 5. barabatwara natwe dutwara babandi.
barangije babona ko tuza kubamerera nabi abasirikare babo baza kuza kutwinginga baje kutwinginga hari abagiye baduhagarariye baza kumvikana nabo bazana bagarura abanyeshuri 7 natwe tubaha abasirikare babo 5 ariko ngire vuba noneho baragenda ariko imyigaragambyo gukomeza nibwo twamanutse ahantu ari Lisewima Lisewima hari umuhanda ukata unyura munsi ya SDR uhinguka hariya kuri Place du 24 hamwe habereye ya nama igihe bateraga amagrenade tugeze muri uwo muhanda baraturashe mbona mugenzi wanjye bamurashe kwitama twarahunze turiruka manuka muri ruhurura birumvikana njye nanyuze muri ruhurura ndagenda navuyemo ngeze Efeso nageze muri quartier industriel ni hafi hariya kuri Place du 24 bakuvamo ndazamuka njya ahantu hari urusengero rw'ababahayi nzamuka noneho njya ruguru hitwa kuri Essence niyo nagiye uwo munsi ariko muri uwo mwanya abandi banyeshuri bo ku ishuri ryitwa ISP hari abo barashemo barapfa uwo munsi naravuze ni imyigaragambyo birumvikana ushakamba dukomeze ngira ngo ni ingingo imwe n'ubundi twaganiragaho yego twayisoza tugashimira abadukurikiye ariko ntabwo tuvuze kuri ya myanzuro bafashe iyi myanzuro ngira ngo twagiye tuyikomozaho ngira ngo twayivugaho twiruka ni imyanzuro 3 dufate iminota itarenze nk'itanu tuyivugeho twiruka wenda mu gihe ukiyikusanya yego bagenzwaga na biriya bikoresho no gushaka kwanga guseba yego kuko iyo bagenda hatabayeho kumvikana bari gukora urugendo rw'ikimwaro nka rwa rundi bari gukora episode ya 2 bahisemo gukora urugendo rwa turabubashye basaza wayitugezaho noneho yego iyi myanzuro rero yashyizwe hanze n'inyandiko ya Lawrence Kanyuka uzi ko ari we ushinzwe itumanaho aho yavuze ati ce vendredi 28 mars 2025 une réunion s'est tenue ihagarira entre la SADC et la FCM 23 à l'hôtel Serena à Goma en République démocratique du Congo concernant le retrait immédiat de la sanitière de Goma. Kuri uyu wa gatanu tariki 28 z'ukwa gatatu 2025 habaye inama yabereye i Goma yahuje SADC na AFCM 23 na amateka yo kugira ngo SADC yicarane na M23 beretse Tshisekedi warahiye ko atazicarana nabo ko yibeshye ko bamurenzeho kandi nyamara bo bicaranye nabo ubwo rero iyi nama yabereye kuri Hotel Serena i Goma ni ukwanga kwicarana n'abantu rumwe abandi bakicarana nawe ari 15 ari ibihugu kandi ujya gusaba imfashanyo yabereye muri Serena i Goma rero Lawrence Kanyuka yavuze ati vous trouverez ci-dessous les engagements pris entre les chefs d'état-major des forces de défense de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 et munsi y'iyi nyandiko ya Lawrence Kanyuka yavugaga ko abayisoma bahasanga
ibyo abahagarariye ingabo abayobozi b'ingabo abayobozi ba za etamajoro b'ibihugu bya SADC ndetse na AFCM 23 ko umuntu ahasanga ibyo biyemeje ibyo biyemeje rero kugira ngo tubirebe yego tubirebe ibyo biyemeje muri make ingingo ya mbere avuga ngo the engagement between ni ukuvuga ibyo biyemeje n'ubundi ni nka biriya kuvuga ngo ibyo biyemeje by'abakuru ba za etamajoro z'ibihugu bya SADC na AFCM 23 ibyo bumvikanye mbese ibyo biyemeje ibyo biyemeje rero ngibi engagement was attended by the following ni ukuvuga abakurikiranye abitabiriye biriya biganiro nabo twabanza tukabavuga nyuma yo kubavuga noneho tukajya ku myanzuro nyizina twabavuze ndakeka twabavuze bose se twavuze reka tubavuga twihuta yego hari General Ruzani Mapwanya uyu ni uyoboye ingabo za Afurika y'Epfo n'uzikuriye ni mukuru wa etamajoro hari Lieutenant General Geoffrey Ziere wa Zambia hakaba Major General Saiford Karisha representative of the Chief of Defense Forces of Malawi uyu ni wari uhagarariye umukuru w'ingabo za Malawi Major General Ibrahim Michael Mona representative of Chief of Defense Forces of United Republic of Tanzania uyu no ahagarariye umukuru wa etamajoro wa Tanzania turebe ihangana ndebe urupapuro rukurikiraho hari Professor Kura uyu nguyu Kura Teretsane uyu nguyu ni umuyobozi w'urwego rwa politiki organ on politics defense and rwa politiki n'ubwirinzi n'umutekano ushinzwe ibijyanye n'ubwirinzi n'umutekano muri SADC ngira ngo nuri wambaye costume w'inzobe wamubonye mbaye gisivili hakaba rero na Major General Sultan Makenga the military coordinator of AFC M23 and the chief of defense of forces of ARC nawe ni urumva ko angana n'abari ba mapu yaharya ni bande ariko arana barenzeho kuko bari bataramiye bari baje undi ni Brigadier General Bernard Byamungu Mahesh Deputy Chief of Defense Forces of ARC uyu nguyu ngira ngo baramuzi Byamungu arazwi cyane Byamungu arazwi iyo uvuze Bukavutombe ubu umva Byamungu na Kamanyora Tombe ukumva Byamungu noneho hari Bahati Musanga Erasto ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yego ingingo ya gatatu rero ntacyo nirwa nyivugaho kuko iravuga ibisanzwe byo bemeranijwe ko bahagarika imirwano ko bumvikana ibintu nk'ibyo noneho na SADC igataha twigire kuri kane yego kane iravuga ngo the meeting also agreed on the following inama yemeranijwe kubikurikira AFC to facilitate immediate withdrawal of some DRC troops with their weapons and equipment, leaving behind all the FARDC weapons and equipment in their possession. Kuvuga ngo inama yemeranijwe ko AFCM 23 yorohereza ingabo za SADC noneho mu kuzorohereza zigatahana intwaro zazo ariko intwaro bafite za FARDC
zigasigara. Ikindi AFC M23 to coordinate some DRC freedom of movement in preparation for withdrawal in accordance with the principles agreed upon. Uvuga ngo AFCM 23 izahuza ibikorwa by'ukuntu SAMIDRC igomba gutaha cyangwa se igomba mu myiteguro yayo yo gutaha. Ni ukuvuga izabikurikirana. Noneho muri ya myiteguro yabo kugira ngo batahe zabikurikirana hakurikijwe amahame bumvikanyeho. Ngo ni amahame yo kubareka bagatahana intwaro zabo. Ubwo n'ibindi bumvikanye. N'ibindi bumvikanye, intwaro za FARDC bafite zigasigara. Kandi ibingibi mushakamba kugira ngo babikorera ntuza ibikoresho nka biriya biba bifite biba bimakinze ukuntu birumvikana bifite ibya FARDC haba handitswe ko ari ibya FARDC biri etikete ko ari ibyahana. Yego tukakomeza. Cya gatatu muri ingingo ya 4 nyanganire both parties to facilitate the joint technical team assessment of the status of Goma International Airport in readiness for repairing. Baza impande zombi zizorohereza ikipe ni ukuvuga itsinda rihuriweho ryo kugenzura, ni nko kugenzura niba ariko nabivuga. Yego. Uburyo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyangiritse, noneho ku buryo SADC yemeye ko izagisana, noneho kigatangira kigasana. Kane, SADC will assist in the repair of Goma International Airport to facilitate some DRC withdrawal. Kugira ngo some DRC bazatahe Goma, SADC izafasha mu gusana kiriya kibuga. Ni ukuvuga abantu batabyumva wenda wumve ko bazinduka bagenda oya. Yego. Harasanwa kiriya kibuga noneho bazakifashisha bagenda. Turebe gatanu, holding a joint follow-up meeting between SADC and AFC M23 at a venue and dates to be agreed upon. Wabo bateganya n'indi nama, noneho bazahuriraho ya SADC na AFCM 23. Noneho bakazumvikana aho ahubwo itariki naho bazahurira. Ngira ngo tugana ku musozo, ingingo ebyiri zisigaye. Ya gatanu, the meeting expressed gratitude to the SADC and the AFC M23 leadership for their efforts. Ahangaha inama yashimiye ubwitange bwa SADC na AFCM 23 kuba bumvikanye kugira ngo bagere kuri ziriya ngingo biyemeje. Gusoza rero, the meeting expressed the appreciation to both parties towards the implementation of the agreed commitments. Inama rero yanashimiye impande zombi mushakamba kuba ziyemeje ibingibi kandi nabashimira ko bazabishyira mu bikorwa. Uza abantu bashizeho umukono. Yego batubwire, ndabaza ariko abadukurikiye ntabwo bamenyerewe mu gusinya ibintu nk'ibi.
ku ruhande rwa AFCM 23 uwashyizeho umukono ni Major General Sultan Makenga, Military Coordinator AFCM 23, Chief of Staff ARC. Nyamara igihugu cyabonetse. Niyo bigana. Noneho ku ruhande rwa SADC ni Major General Ibrahim M. Mona for the chairperson of SADC and Army Defense Force Subcommittee. Ku ruhande rwa SADC n'uyu nguyu rero Major General Ibrahim M. Mona ushinzwe uyu ashinzwe yasinye mu mwanya w'umuyobozi wa SADC ushinzwe ubwirinzi n'ubwirinzi komite ishinzwe ubwirinzi. Gira ngo ni ibyo ngibyo Mushakamba. Byiza cyane, ndagushimiye Bwana Sentama. Ariko mwibariza akabazo kanyu. Hariya ni muri Kongo. Yego. Kongo Kinshasa kwitahagarariwe burira cyafite ijambo hariya hantu. Ubwo se uvuga ngo yacyafite ijambo muri SADC? Noneho uyisimbura muri SADC yabonetse. Yego byumvikana. Ya nurwo yanyishizemo. Ntabwo tuzabona nanga ajya kwicara muri SADC ngo ahagarariye Kongo. Niyo bigana. Tureka Kinshasa nihirimo. Ikiriho n'ibyabaye nuko hari icyakozwe kandi kiganisha ku mahoro aricyo twifuza twese. Nge nari niteze urugendo rw'ikimwaro episode ya 2, ariko ubu ndarubuze, ariko hari ahandi nshobora kuzarubonera ubundi muntu ufite uruhu rwera. Yego. Uwo ninde? Umubirigi. Reka ngushimire Mushakamba. Nanjye ndagushimiye cyane. Urakoze cyane, dushimira abakunzi bacu. Hari umugabo wambwiye ngo ntabwo aryama atumvise amakuru kandi ari kantarange Mushakamba. Urakoze cyane, tumushimire. Ari muri Kongo ya Gisekedi. Hari ahantu hitwa Kikwiti. Yego. Kikwiti urahazi? Oya. Muri za Kasai. Uwo mugabo ntabwo ndi bumuvuga izina ariko arengize, ni inshuti yanjye twariganye. Yakorera imirimo hariya, ni umuntu w'inzobere mu bintu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko buriya aranyumva kuko yambwiye ngo ntabwo aryama atanyumvise. Ni umuntu w'inshuti yanjye twiganye, twabanye kera. Yego. Rero dushimira abakunzi bacu, tubibutse ko dukeneye subscribe zabo abatarazikanda. Kwikanda rero ikandwa rimwe, bajye bakandana like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share rwose nta rubibi, ushobora gukanda wohereza n'abantu niyo baba n'ijana, niyo baba n'igihumbi, niba babasha kuhagera uko bishoboye. Ikindi batwandikire muri comments, badushyikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka Mushakamba. Reka mvuge ngo ijoro rihire kuri twese. Ijoro rihire kuri twese, nawe Mushakamba ijoro rihire. Urakoze cyane Bwana Sentama n'abari badukurikiye mwese, Uwiteka abahire.